Deputy Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council Bajigor Motong hak sisdang kadoba mantengka ju council ulaman rai ke mangtengka nangmata usnem ajar arfar ajar fly kabuduna khatnya wajar Bajigor loong bak cingmang penut kalong sispa khandai psau kulur khandai punyo lak ndru punro hajar arspa spodengka kabakam he khandiat ke mang penmi pisa kabalong sispa khandai psau kulur khandai punyo lak ksau khandai hajar arspa spodengka Takbaong bakadan ke jingduna kani ke mangtengka hak bak cimpelur ke kamhe cingmi Bajigor ulai cingkular bagi eksekutif komiti kan persyang bentau kilat kelenti ban pejbnya hak bedai bagi cingpenyo pisa ya konsil. Agak bedai bagi budget muslim harga atau aturan apply. Infoke nama kerja pegawai kebutuhan bahasa mereka ini perlu langkah kunci pasukan rakyat perak rekaman kita pada jalan yang pikul di semua semar pada tujuh kapal lima kunci naik mulai jabar untuk kunci badan berok kumbang niatif pada jumlah Johnson atau kan punya akalan puiteri unber atau tunta kalau dia kapur panora akmat tinggi yang kamang ka bakura Johnson atau lain kapan cepat jaga jingnya sim bentalam akbar punya catatan jadi sinsar pada konsil. Contoh pada bulan kumbang su kenkenau bahakisnem kaladet namar kecundon jumlah COVID-19 bon kikam kijam dirasateng merebuta disiupmen persengusungan maka jinglong jingman kelasdang maupun wan dan umakipor balai abidaka dan kermen bahakane kekenti kebangunta insalah dan ketulun hamster yang kikam jam nang makan long jingmentoy konsil di bawah kowe susu ngasukmen terkait akaing badangsen wilayah peluang yang election akibat kokatnya kehima ilaka dibahas apa kejimpe jingmi yang bertambah dia report minora ru hakane kadorba hakaju kapor eksekutif komiti dan simkia dan pendep no yang jingji election jom kli no sensar nangba hima kinyo no daru no sensar bakura dangsen ru ngila yo yang jingmonjur naula rendrom jom kejela yang KHDC Village Development Council Bill. Kumpan super gemau bahar isnem pelajar ingin tahu yang kasih Traditional Medicine Commission kapan kentiu yang karukum sumar urai. Bat kumba cispa mute tinong sumar kilawan apply dan pendrum perteng bat kene commission. But bidang konkret dan air yang sertifikat sekian nong semua dibadai orang kanyo. Nantar eksekutif komiti katung yang advisory committee on law and traditional affairs Khasi Hills Autonomous District Council. Kabedai berka Khasi Social Custom Auckland Administration. Berkenaan komiti kalau submit yang report serta eksekutif komiti bat nanti bakin minla ban penur lawan sebenarnya pada bulan ngasnya dan maka yang jingtip jom kayin maka sokar jelah pelat yang bisa alkohol saupunya lak satu wajar tingka kepada kapisan kuasa utai kiram ni letiru bagi sorkar self employed no yang second instrument kepada sa jenisnya arpowe
RPOR, Lembaga 15 Finance Commission. Nawara yang saya cinti jokaying maka eksekutif komiti lembaga gerak bayo naga eksekutif teres jom snem arja arko kakilai arko baka antai geran jongga finance commission bun cintai kumik market komplek oleh kot berniha regulo maulu kenem kejingsna kadang yat sakram ya kayu kebahap aku kejingkai cuma hima menin kausil terhadap tanpen he susu kunju ya ke eksekutif komiti kelasim ya karai pantai su ya ki ya nasional walungka ding paso boyrumbong batsmith ya kejingkai ya ke kasih traditional medicine institute tumbak 100% nilai udah community bahasan dinyo parti no jaga tourist spot hamarai kapol soda songkor badro kual banora marketing barkane budget arko apply amsemla beni jinglo jingmi jom snap arko Nomor 4 yang yang jingkin dan seperti yang budget aku apply aku sub but hakwede but kelongring jong kajingmang kita jong kitlan paper kalau kum kimat penghappan mereka adil kalau usor halor kajingyo but kunjuru hakwede yede but kajingmang jingtulo hakwapnya siapa Kemudian kejing mereka mentang ini pai sekalian kejing ni berkejing kulit ke balong ni harum. Lam revenue kejing pemi hakane katlat kadai kebai NOC yang kibril ki bakwa bantu benda mortgage yang kijaka joki hakiban batu apa bujing to yang kijaka kota jom kibril kunjung yang kapisah baju bayi yang kesulkan jelah akadul jumpa geran naga buta dan siutulo yang kinongkre jumpa land record bas land survey department forest kejingtuni jingmi hakane kalong naga buta bandung yang ki major but minor forest product royalty kebalong naki legal timbers bentuk yang ki geran Bangiju yo harusnya dibalapkan dengan kesulkan jelah administration of justice kejimang cingtumi nakane katna rekam kalau nak good fees but kabadai di yang forms but kiwe de market kejingtumi jimi hakane kalau tang nak ba IY yang atli dia jumpa council kata gayo lalu kau tapi yo berni baru yang jingmi kumki bah nak kiwe parti yo madon akan lima hotel red dan jingmi nakane katna kade nak jingmi rekam atau de ban ai license yang kinong hai bat nongla bandai dulu kiwan tre ban kamai hati jaka bahap aku putusam jumpa council kum dikendong jumpa Trading by Non-Travel Regulation Act 1954 kumbalapan penbah adu muntah stationery but printing kejimang jimi apok kene katnat kalong nakbat di yang forms acts rules but kiwe royalty on major and minor minerals kejimang jimi apok kene katnat kalong baka council community banyo na kesulkan jelah ng major minor minerals kabha ng minor minerals kalau kamkyu banyo major sinan bahadir community ru baka sulkan jelah kan pelaj no ya kabha abade jum major minerals kapung dalam district budget jom sulkan jelah eksekutif komiti bukan yang rutin yang kami kakak
taxes on motor vehicle. Na pensong ngomong ya ke jimang bisa alon kene katna mereka bukan kabah pada jom council jom isnem balade tentu ya kabah jom isnem jom ne isnem. Taxes on profession etc. Ke jimmi apa kene katna alon kajna ne tax kabah council kalau nak review simet di office सरकार स्कूल बच्चे कत्तुम इकनॉम जो मेघालय प्रोफेशनल ट्रेड्स कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेशन एक्ट जिंगमांग जो का जिंगमी हकने का बजट गवर्नमेंट काम के बने उसने मदद सिविल वर्क एंड डेवलपमेंट जिंगमी हको कने अपना कलम बार नकिग्राम सरकार कलदेपाय But done day when you are 15 Finance Commission. Miscellaneous receipt. Jingmi apa kene katna tentu yang bahas dengan council nak ilaka kiwe timbal di budget. Grant in aid for protection of tribal land and interest. Apa kene katna ansem i jingmi akabaide bat grant in aid nak minta mensiwi katulok untuk nombre nama lakato katna snem minta kesorkan pandu pelacu kegeran kembali dio insua revenue from toll kumba kalau minta kejingkemi jingmi nekat nak kalau nakaba IY itu toll gate nakaba executive committee ke ibit dan IY bat nak kajna tax on animals. Kejipul grant number 1 General Administration Department kejimang bisa alon kanekatna rekam kalong dan civil law officer staff member executive committee dan administrative committee bat kiwe jinglang kam kejingsiu yang pension bat gratitude yaki nombre ki bala song thai bat ki bala platno nalor nanta amanglu nanta ke ilaka administration bat ban ai era bisa rumah arts and culture and youth affairs bat ki we jinglo katku ke jinglawa jong kam kumapa wasnen kalader grand number 2 law department Jimbang hapok kanekna kalau konsul law ekonomi katiwe jinglo hapok kanega na pika revenue budget finance department umba i akan budget jimbang bisa hapok kanega na kalau konsul law jinglo bisa ekonomi itu pro ekonomi alam survey professional tax wing mine minerals water resources fishery but kiwe jingdon kam jeng council nalor kata amang pan ai jingira sekilongi ngonsel apo kabri kejongi cibasata kajing juga bermakna uba long atisnen bahagia forest kajingang kara berta bersiu yang kekulo nombre jeng forest department amang dan berta berniada yang ketau kita Yakibalah yok jingyara kusukar jela kiwe Administration of Justice and Judicial Department. Apa kaneka na kejingkulur kalong nakabenta katulong Judicial Officer nombre na kiwe jingdon kam jong kaneka na. House name arpo ilayo kontu appoint Susu yang magistrate bertindak pada training pensakentri kam yang di district court jom council nangkan air university kita kumbal keren budget beri legislative department jimbang keluar akan nekatmat kalau kebentar keluar chairman deputy chairman leader opposition court council officer at staff at jimbang kam jom department education department jimbang bisa akan nekatmat kalau dan ai jingera sek school kiba
Executive Committee ka ibit bat idankam untuk yang ditulok inongre bangsa akan ikatna rekam Civil Law and Development Department nalor ketulok jong inongre apo kan ikatna rekam amang pisa menurut aku bayade bat ikam penroyri bansnai king office jong council bat kejingkut rekam ni pisa abayo atau 15 Finance Commission Jingman Jingkulut kalau perlu nak putar menteri kami miskin di badan sa jongka Special Assistant of Central Plan Scheme but nak grant jongka excluded areas enforcement scheme of protection of tribal land and interest Jingman Kulut akan mereka nak mereka kalau masih tulok di menteri badan akan mereka department bagi kiwai Jingman Sebenarnya pada pulau mentah pois kebakut contoh jingkrem dengan pula apa kain pada pulau makanya kan seperti dalam sempat dan waktu ikhtilaf nanti anak kentil ya kayu pot contoh konsil dan pembah ya karukan tentang bantai ini ya kajingkulut bakadai dan long barabor kebahagiaan Watla kajingan ya kajingkulut kabalong bar cispa naik sautro naik menyola dirupun rewja aspat sipau kami indet ya kajingan bisa demi kabalong cispa naik sautro naik menyola sautundai aspat sipau sasimpa na aikray bengyaki sumpa badon patut bar ikut jangkaing kajing perkat kajing kerpa makin yang lalu kene kajinang kita bahkan yatrelang kene ka eksekutif komiti pakar pentiu ekam council blessing